kubor nakaslem jong unongsan hima. Let's get the floor. Kumala kubur haying dorbar tauan ha usnam arhajar khat phra banbu ya ka jaka petngor ha ka jaka senge rel haman di pathar harilum garo ka sarkar MDA manta kalala ban pun urlong ya kani ha ka ba kala pli ya ka felicitation center ha kani ka jaka senge rel da umentri rangba ukonrat ke sangma ukonrat ula pli ya kani ka facilitation center ha ka jingdon lang usembut lampang Timothy D. Shira bat kiwei ki officer. Hadin bala pli Menteri Rangba ulaong ba kani ka center kan bu jingtho ya ki brew ki bawan nabar hakaba kibor badai pej kin la ru ban pej ngor haba yadai ke jingwan ki banabar lengba kani ka jaka seng rel hamandi pathar kabadon Hanot Garo Hills District Konrad ulaong ba ke jing penyeso lang ba karel ka long shisha ka jinggerku ya ka thain garo namar ka pli ka lat kalenti amtang ha ka lek kawan ki pajba hanrei ka yarap ru e ki nongrep bakin yo ya kayo kapabiang. Namar ka jingpoy ka lentirel. Ulaong. Baka man di pathar kalakalalong kum ka way ni ka jaka ka bakring ha ka liang ka jingbay pisa ha ka ba antay ru ya ka food park ha ka jinglot ka ba shispa klor bat kandon ru ka food mill ni karkhanal san jingbam ka ba he tam ha ka tain stay lamingi namar ka mendi pathar kala penyeso da karel. Aro ji mandir mo aro ya mill rangko aro kuan ko Harina maksudnya sini, melapna maksudnya sini. Dicoba railway head, railway station luar negara, dicoba Mendi area kon mamlaki. Kemudian utara tahu, dia sangat sagi je kon maksudnya, je kon charcian. Aslinya area na Mendi area na railway station ko apa nak sini. Yani detail aku asli tak lama ni ha. Tentang development aku asli mat baik tu. Alam Mendian preferred investment destination of Neha. Bambata project rakon Mendi area India Sokariba atau private sector amba dakna buksonginga.